Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat oras Jonalyn. Alas 7 na. Agriing kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor? Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agimimbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. Ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nandito balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumarita ang maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko, lakay. No kasta? Saan ka mapanagla ko iji paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga agluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At daka kumalang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Lalaki ka. Rumbang lasi ka tagbalin ang natibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siya ti panunutan. Kabailak da ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani, aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon, tanakalaba agmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatan ijay ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kon da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso masapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ijiili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Kundad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbainam kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo.
Awan ka di pa ni nanang mo, kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. No kasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay? Sana bale? Andaingtid ni Tata Rohel ang bagas kang groceries. Nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Jakla yung pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Kat una, ngam di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatam? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay dahito Tata Rohel. 2,000 mo't dahito eh. Wen, tulong kunti daduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Inka kitain bakit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mahulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo, nagpa-ospitalak, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka diwaya minton bigat, Jonalyn? Kwa, jak pa'y masigurado, Tata. Amangan nga min makonfine ti inak. Agsakit nga min ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo dito ospital. Ada kami pa dito balay, Tata. Inak pa'y lamang nga yabi ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kumporme ditan. Surusurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaangan Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasutla ang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay la ko matada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma. Apo. Jonalyn,
Tata Rohel? Umay kalumuganan. Uwan, tata. Mapan ka ka di ospital. Apay ang magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin iti ayan dagiti kakabagyak, tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itid da. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunakmatkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan ka iti busbusin nyo di ospital. agyaman ak, Tata Rohel. Ikarig, agbayad akto. Barang makasapulak ton iti permanente at trabahok. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akasto iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tadan busbusin tayo akwarta. Sa apay dialysis manan ta asawam inton bigat, anak ko. Wan nga rod, agawid ak inton bigat tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wan, anak ko. Ay, ingka kitaan dagiti agamam. Saan na bale? At damot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli akmat la adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tadaited ko ken ka, Junalin. Ha? Alam tinayon tinted ko akwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tada ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskula kung tirupak nga umutang kan kwa na. Sana bale, taisumot ti mga idijaya iti tulong na. Anto'y ti kwarta, Junalin. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at da reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adun ti utang ko kada kayo. Madanagan ak. Ang mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Jonalyn? Basta... Ha? Kinapudno na, Jonalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga apurain ang mga klon kanyak. Tamo ka pampanunutam ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga apurain ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Jonalyn. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y agbyag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awakas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
nalpas ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Ang mga numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan a. Kailiw kun maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog ta nga roden. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita matak, Jonalyn. Mun gayam. At iti kwarta. Agyaman nak, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Ta isardeng ko magtantimangted iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin nagijay. No di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmatan taro rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyaman nak. Aday mawag kan ko na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaop-opera, kaiso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalun at kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Aywan, ingka itayan itatang mo ta mga no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatam no kasjay nga agungat, wan. Ado nga minti na sakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mo't ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito'y balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan
ti tiyan ko. Nagtumar ka mo tani ti akas mo. Di na nga dengganan. Bakit? Anak. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko a prutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun sana. Saan ka di matakas na ti bagbagam? Patip ka ram ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Oray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kuna ni nanang bantayan kayo. Kanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pay. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala anak ko, di ka nagliday, Juan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrigrig at ti amam. Awanan ti marikrig na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramidag. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbaga na kanyak. Sumbatak-latan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn, naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng di tabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Siyaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badom. Tadda ginatang ko akawis mo. Pasiga na itis, dagiti ginatang ko. Tagtalin na itkamot lang, dito'y balay. Sige, agrubot ka nga ronan. Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta.
Saan la si katidakas kanyak? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no dahito yung aramida kung ano saan. Mabuta nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka yata may raman ti pamilyak. Diyos ko. Tarabayan na ko ma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitig ako ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matanda ka. Didak pusasan. Didak ibalod. Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher mo't gayam. Ha? No kasta? Isumot lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal mo't kayam ti pagtataudan ti nagado a kwartana. Diyos ko, agyamanak. Inlisin na kiti mabalin na pa kay sakmakak. Agyamanak, Diyos ko. Biyang ti tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, tas sinumbatan ti awag ko si Kasonya. Itay-pay nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsulduan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amom met nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kanon niya pa'y di ta akayat na kanen. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nunay pawit mo. Bye. Ay, mabit lang, Manong. Hello, Manong Louie. Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni Manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inidap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo't ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yun day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak mo't lang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, ngimbasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan aginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro ten annayag. Ano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Babalin pa'y day ta. Umabot pa'y ti sangapulong aldaw tatang. Kasano nga road? Iro-aro ta agas yo, tagod-godwag. Tapno umabot iti sangapulong aldaw. Anya? Ay, saan na mabalin anak ko? Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Ti agas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo met. Sa anak mo't ama naglilipat. Gumatang kamot lang iti agas kan prutas na. Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong.
Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak manong. Ito pa kung cellphone natin ko. What? Dapat ipapanak. Baya din ko. Ni ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan tatang, kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabalingag sakit iti Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas, kandad dumapay masapsapul yo. Sabali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di ajem iti Manila. Kandi na pa'y mabalin ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarat. Kapay na dyan nga anak ko. Sa balit isong sungbat na. Nagadayo isong sungbat na iti damdamag king kwa na. Ay, oo na yun ayan ay dyan aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammom at amasapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang taagluto ak iti pangaldawan tayaw. Sana makantigagara kaling ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige karon. Makipanganak karon dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagi ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Sanino tinagapam si Kaluwe. Agsapabatan ti panagawin mo. Sanino tinagturunga may tinabe. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa itakawis mo. Di ka matan maumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod. Suda malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang. Tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasano nung aksidente ka. Kat awan ti makakita ka. Tangamin tatanggat. Negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka ti, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko.
Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitigag kayim mo. Kita amanak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamot tirigat di adim iti adayo. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan. Katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta do sa uyo. Gatas, kan vitamins ko ngay. Naibusan. Agas laang tigatangag tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate ako anta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain a. Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manula abulan asaan ta nakita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan. Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutla ang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Ada mo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapaniti biso ni Luwe. Anya, Kinapudro na aling ko. Agtip-tipidak mutla ang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agad. ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonya. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasama. Ay sus, saan amabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletwom ti agas mo. Saan amabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka di number ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni insan Sonya iti kwarta ka ni Manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngamsaan mo't nga igatang niluwi iti agas ken gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, wen, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino daytoy? Siyak daytoy, Sonya ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben, balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Gud-gudwaan na kanumag. Isenti kasinsin mo Diyos itiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan anti. Anya di ko nam Sonya, agresign ka? Kapilitan ah. Ay na, sayang mat. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni Manong mo ngay.
Awan nam na maag iti dadya akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie, kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipaw-paw it ko. Para kumakan tatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day ta kabsat mon? Isugayam adina kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwe anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. Okay lang kang nga oray ikastosam. Gam na masapsapul ta dito'y balay. Awan apulaos. Nangip ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyumit nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa. Di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan sumagamin agsapul kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang i store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ng sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang kaa. Tadda motor mo nga aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ne, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Uy, katno adayo ti storate ti Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwe kumamatan atin apan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarita di kasinsin mo kanakan. Talaga sa bali mo ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglut-luto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanug nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinangibaunam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpakaam mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangibaunam kan tatang ko na. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ama pasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sumbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka idi. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang? Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa'y laang Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsa ka na klaunay. Tanagawid ka na anak ko. Ay, nakahiliw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pangaasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta ngay pau-pau it mo.
igatang na iti piyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapwam kasinsin Sonia? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanaimbagla ang tanag-awit ka. Saan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman akunay kadagiti na itultulong yu kan tatang, idi awanak, insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang agkakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo dayjay. Ay, anya ngayon ti planom tadta. Agsublia ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo tin into naron na. Hanan sa nga mo aramidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, natipan panakal mo kanyak siya, Sonia. Awan ti ipanpanakil ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagit na ba nung pumanawak dito abala? Masurunak lao na iti panagruprupam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unin! Sigan dos to. Katsyak ti kambali. Dayta ka tijak kayat kan ka, manong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw nagiti gamit ko. Tagna nagiti kalapaw na di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan na? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di ba't maumay ti arak na di akabsat mo? Diyak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no at di ibaga. Di nakayat ngamin nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na. Baring agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na kaluwe. Sa dinaw tinagapwam. Iten di kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayin utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. Nawan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Sanda ka kasapulan niya balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan, no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka anagaw-awid ijay balayyo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Louie. Makalawasan. Ajak nakikita limbabas ni Manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang! Ni Manong Luwin sa tagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigligatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan!
Diyan kung malusan ti sakit si tiyan ko. Itaray tak ko may hospital ading ko. Allah, apa yan? Amay ko. Mabit na ang manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamutin ti sakit ko tatang. Ikararag tayo asapay ko tasan anak aro ti sakit mo. Naalam siguro dayta iti kabibiso anak ko. Di mo ngamin amo ti mabagbagaan. Ni, aday ti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin-inom mo iti arak, manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Adda nam na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta a kanser. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kasta nga rod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. At dan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon At daigatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, manong. Nasapa ka nagawid ita. Wala ding. Tapno makainanaak. Tamasapa man ti trabaho no bigat. No kasta. Adnan trabaho? Wala ding. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi ak ita ading ko. Sayang, tagiting kagatang ko di arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko. Naimpang ko'y dawan kay sa iskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, manong. Biyag. Titaw. Nanang, adda aramidin nyo ita. Awa, nanak ko. Apay ka de. Umay kayo man nga rod iti balay, takadoan nyo dagiti apo ko yun. Tadda pa panak. Kaano aya, ita ka din. Katuan na, ta ita ti irurwar ko. Ala, isarayon to'y balay yun, ta umay kayon iti balay. Agkuyog tayon, tani agdardarasak. Diyak pa'y nagarmusar, anak ko. Mga anak ko mapaibiit. Saanen, adda makan iti balay. Ijay kayon ton amangan. Darasan nyo ke ni aldawan. Aday ta, inruar ko aminan amurang mi kadagiti apo ko yo. Pakilabayon to dagita nanang, wan. Di kay madanagan, tatangdanan kayon to. Ay na, baybay amanday tatangtangdan. Aglaba ak kadilatan nga uray awan tangdan ko, anak ko. Nasaya at mat, tamo yung asawan ti kasta. Taawan mat sabsabali, saan aya? Anak dakmat. Tulong yung matin akanyak nga anak yo. Ngam ikan kay tulat ta, tapno awan may bagbagayo. Ay na, saan anak ko? Igatang bukit di itigatas dagiti apo ko. Numalpas kayo nga aglaba, agdalos kayo man dito'y balay tani. Diyak pa'y masangon ti agdalos. Ay punasan yun to amin atawa Kantay sirok ti lababo, kan paglutuan. Dalusan yun to man, nagrugi ngamin. Sige, anak ko. Pakikupin yun to dagitay malabaan nyo Isimpayon to dagiti badbado iti kabinet, tani naggulo. Kupinan nyo anaimbag, anya, nanang. Aginaw kayon tupay, tayak na sangot inaginaw. Alawan, anak ko. Kung naktupay ka nga dakay diti balay damanang Sandra nanang. Napanak iji balay yung ngamawan tao. Iso ngayon bati kun aja impadigo kasi daan nyo. Kinalubak iji lamisaan. Kastaya, anak ko.
Ururayak ni manang mo, tawan pa'y laeng. Agawid ako man, ngam awan kadwa dagiti kakaanakam. Ni, malaman nga mawampay laang. Ha? Aguri kayo. Apay taimayo. Agagatal samat. Ay, huwag nga rod. Kimaro nga rod, nagiggemak iti sabon. Allergy na nga minti powder a sabon. Amo yung nga allergic kayo iti sabon. Nga mapi ang nagigam kayo pay laang. Nalipatak mo't nga rod anak ko. Ken kapilitan, tanaglabaak ngamin. No kasta? Da kayo tinanglaba kadag itinagado asampay di tarwar? At dapay nagpupuskol nga ulas? Wen, takaasimot di kabsat mo. Saan na amasangot aglaba? Ay, Imbaon na kayo manan ni manangan. Ape atunggal ayaban na kayo. Nagadot ipaparamid na. Di lamasyan mat kada kayo. Ala, baybay amo na nako. Tatulong kun kankwana. Taamumot nga awan asawa na. Kaasi damot kadagiti kakaanakam. Ay, grabe mat ni manang. Bakit kayon? Ngamno ibaon da kayo. Kung namutlan 20 lat taon nyo. Nagririgat dagiti ipaparamid na kada kayo. Anya pa'y tinaramid yo. Pinagdalos na kayo manan? Ay na, napigsaak pa'y mo, anak ko. Basit laaba nagdagita. Ang mga nung pinagkarpintero na kayo pa'y. Nagbagbagkat kayo manan itinagdadagsunan. Saan mo't, Nelia? Naglabaak laeng ken nagdalos. Ay, nakakaasi kayon. Bakit kayon ng baon-baonan na kayo pala ni manang? Di lamasyan mo't kada kayo. Pasensya kayo nanang, tani narabyanak. Ayan dagiti apo ko yung ay. Nakaturog da, nanak ko. Ay, kasano, agawid akon atan ay, makaturturog akmutan. Nagluto kayo. Igawandak man pa'y iti kanak nanang. Ay, mabiit lang nga ro, anak ko. Aywan, awan pa'y matlat maitad ko atang danyo anang kadwa kadagiti anak ko tani. Awan pa'y matkwartak nanang. Adda nang usarak iti kwartak. Ay na, baybay aman day tatangtangdan anak ko. Saanan amasapul day ta. Imbes nga itad mo kanyak, igatang mukit di iti masapsapul yo. Ay katagihan manak nga rod ananang tani. Amo yung matikasasaad ko. Agmay may saak amang bibiyag kadagiti anak ko. Tawan kat nga rod amada. Talaga ka di asaanan ang nagparparik na ti amada. Saan amang mangtad iti suporta? Pulos. Inblak nakpaykit din Iso ajak makuntakan ti loko lalaki. Ala, ano sa muna ko? Naimbag tula no dumakil dagiti anak mo. Uwanan anyak pa'y nga rod ngay. Ay, apay, agawid kayo pa'y lang maturog kayon, taagluto kayo no parbangon. Ay na, agawid tainak mo't pa kanon dagiti dingwon ijay balay. Uray ta si daglaeng mo't. Alam, makamu kayo nga rod. Igawandak pa'y nga rod iti kanak sakbay nga agawid kayo. Tainak pa'y agpulos. Nala, sumrag kayo nanang. Dito'y kayon balay amang rabi Tapno saan kayon nga agluto iji balay yo. At damot kit ditay kilabban anabati ijay anak ko. Linutok iti agsapa dayjay. Ay na, kilabanan dayjay. Ipakanyon to kay din itidingwan nyo. Mayat mo lang no kaluto akanayon ti paunag yo. Alala, agtugaw kayo, tay timplaan kayo iti kape yo. Ay na siya akong tagtimpla anak ko. Mataktak ka laang agtimpla. Basta agtugaw kay lakadidita nanang, di kay tumakder. Tulungan ka nga rod ngagluto. Ay na, sana mabalin. Mabitla lutuan di si daan tayo, tanakaluto ako ni itiin na poy. Iso ngay nayaban kayo dito'y balay, tap nag-relax kayo. Bayan nyo apagserbian kayo, nanang. Agbuya kay kit di iti TV. Aguldag kayo dita sofa, no kayat yo, tap no makarelax kayo. Ay naapay nga gininaw kay manditan, nanang. Pumanaw kay mandita. Basit mutlat yung mainawan anak ko. Basta pumanaw kayo dita. Siyak ditan. Kung nakmatandi kayo may dito'y balay ngagtrabaho. Saan na tila aramidan nyo man?
Ala, ingkagbuyo iti TV di salas. Ay na, una yan aya. Para ginaw lang, saan mo't anarigat at trabaho dayta? Basta ingkay ijayan. Makaungutak no ipilit yun si kayat yun, nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay Danelia nanang. Napanak iji balay yung maawan kayo ijay. Apay aya anak ko, Umayo ko makaduan dagiti apo ko yo, tain nakagtrabaho. Adda ngamin part-time job anastra ka. kasta aya. Manang Sandra, no ayabam ni nanang ije balayo sana tila ipapaaramid mo. Tani nakapsutan ni nanang. Tila ipapaaramid mo magkankwan. Ano kasi nga ayabam ije balayo, manang? Kat, anya itan no ibaon ko ni nanang. Saan mo't anarigat dagiti ipapaaramid ko kankwana? Narigat mo taglaba, manang. Sapay pasig nga ulas dagiti palpalabam kankwana. No siyak jaketa pagtrabahon ni nanang. Ultima ginaw ka jak iparamid kankwana. Ngamin, masya nakitiin nata, manang. No si ka, naimbag kan ka, tada asawam akatulungam. Ngam siyak ngay, agmay may saak. Agpakalaing ka mga agsaw iti kasta, Nelia. Ala, di kayon agrikyer nga agkapsat. Saan ko maaday tati pamkwatan ti saan nyo apag kinaawatan. Pangaasi yo anak ko. Agpakalaing day di Anelia. Kunamitlan isunti inauna no agsasao. Awan respeto na kanyak amanang na. Ala, pasensya amon jay kapsat mo, anak ko. Di yu ikan iti tawid day di Anelia nanang. Ha? Di lang nagsaadan ti balay dati itidyo kankwana. Anya, Siyak ti inauna. Iso asyak ti masurot nanang. agbingay kayo tagkapsat kayo mo, anak ko. Kaasimot jay kapsat mo. Natangsit day di Anelia. Iso nga ikan nyo iti pagnakman na. Agpakalaing launay. Basta, no anya timbaga, iso titong palin nyo nanang. Jay laang nagsaadan ti balay da ti itidyo kankwana. Kat amin amabati, siyak ti pangipanan nyo. Sigurado ka akayat nak, Alfred? Adaan nak ko. Saan akon abalasang? Juan Sandra, inaram ka nga ron. No saan ka kayat? Kayat ka, Sandra. No aklunan ka. Anya ti sumaro no aplanom. Agdin na ta. Di ta mabalintag kasar. Tamo mo't akasado ak. Ngumkit di, nabayagan na nagsina kami. Sige nga Rod, aklunan kan. Basta maipatag mo kumamot dagiti tanlong anak ko Wen, awan problema iti dayta. Kabagis, adamot lalaki ayaw awid ni Sandra Yabalayda. Asino ngay dayday? Nobyo na? ha? Kasta aya. Nay, jak amo dayta kabagis. Kaslasiga mo't alalaki dayday. Namidduan anakitak. Napuno pa iti aritos jalapayag na. Pati bibigin agong na. Kar aritos. Anya, nay, asino ngay nga tadayjay? Inkanto kitaan. Tapno maamuam kabagis. Mabay na ngagdamag kini Sandra. Tamangan no tagidaksen namanain. Kitag sakit tinakim na. Pamukon ti style dayjay ng anak mo. Nagdumada talaga iti ugali kini Nelia. Adayo, anasing-singput ni Nelia akanakak. Asawak ni Alfred nanang. Apay, adda problema? Anya trabaho na ngay anak ko. Apay ay trabaho adagos ti damagan nyo. Wala, tapno matulungan na kamot. Amangan mo't no istambay. Agsapsapol iti panggadan na nanang. Nagagat ni Alfred. Tanagagat nga agsapol iti trabaho na. Nagagat laang agsapaw. Awan mo gayam trabaho na. Agsapsapol nga Rod. Makasapol to ka di. Danag yun aya. Amangan mo't no papakpakan laang kun ka. No kunam nga awan trabaho na anak ko. Hay, awan bibiyang yun iti dayta. Saan mo't ada kayo timang pakan no bilang laang? Siyak mo't nanang. Alawa mo't gayam titaga ni nanang mo, Sandra. Wala, dagada iti day di tatang mi. Tinawid damit laang kadaapong mi. No kasta, duha kayo lang amang tawid iti dayjay. Wala,
Ngam kunak nga rod kininanang asyak amin timang tawid iti dayjay. Ikan nalabas sit jay tangsit akabsat ko. Kat, anyat ko na ninanang mo ay. Isakit na nga rod jay kabsat ko. Apay nga kasta. Adan sa amat paborito ng anak. Sapay napintas ti lokasyon ti dagayo dito. Nanginalakid din umaila ako. Ha? No kayat mo, agnegosyo ta dito lugar yo. Taigid ti kalasada ti dagayo. Agipatakdir ta ti grocery dito. Wano hardware. Kanda dumamay. Mabalin pa iti gasolinaan dito. Pangalaan ta nga iti pagpunan ta, Alfred. Ila ako ta ti duma at hawid mo ah. Mangibati tala iti pangipatakdir ta iti negosyo ta. Mayatan. Ayunan niya. Masapol nga rod nga ado ti tawid at kininanang. Tapno matungpal ta ti arapaap na. Sandra, di ka madanagan. Tamakitinulong akiti dayta. Kita nanyamot ti maaramidak. Tapno si kalaang ti papanan di sa nikwa ti inayo. Papanam ka bagais. Inak kano ilutuan dagiti apo ko kini Sandra kabagis. Napan kano ngamin nagtrabaho. Apay, saan ama kaluto dyan nobyo na? At damat lay dyan balay damat maturog. Diyak mo basta kunanamot amapanak ije balayda. Ay na, bagbagaam ni Sandra kabagis. Inunglaw sa amot tunday dyan lalaki. Nakakaasi lang arudan amang bibiyag kadagiti talong anak na. Nagisang putpay lang iti lalaki apakanan na. Ay, wan nga road kabagis. Kanayon kumot abagbagaan di anak ko. Ngam kanayon nakmat akong traan. Talaga sukir da dyan, Sandra. Iso akas dyan tinagbambanagan na. Tanasukir mo ngamin. Ay, wan nga road Sige kabagis. Labsan ka pa'y tanay aldawan. Sige, kabagais. Nanang, kunan ni Sandra, pakilabayo kano dagitoy. Ha? Yan, agdalos kayo kano dito'y balay, nanang. Ngem, aginayag kayo tapno sa anak maisturbo dito'y amat maturog. Napuyat ang amin. Awan turturog ko'y dirabi. Ay, anyan day ta lalaki. Nagdakkelan a karne. Ngam sadot samot. Ngam, apayakas jay dagiti mata na. Naglalabasit. Kasla agpiwis-piwis nga agsasaw. Manirisam na nga taday jay. Ay, naalikutag pa'y dagiti mata na no agsasaw. Ay, sabali tiriknak iti day tatao. Rumar kayo, di kayo naariwawa dito sila. Ne, ungtan na matan dagiti apo ko. Kachuti makaraman, ha? Ay sus, ayabak dagiti apo ko. Sandra anak ko, pasensyakan iti daytoy ang maibagakwan. Ngam addama di anadlaw ko iti nobyom. Ha? Apay nanang? Awan aanusan na kadagiti anak mo. Bugbog kawan na mo't iti anak ko. Siya ti masaksaktahan no kasta ti aramiden na kadagiti anak mo. Style na laang tikas jay. Kasla agong unget ngam saan. Ay, kaslaawan na pintas amasakbayan nyo kadagiti anak mo iti sidong na anak ko. Kasla padagsen pa'y kitdi No diyo kayat ni Alfred amanugang. Saan laang? Adda ngamin paborito yu amanugang. Saan akasta anak ko? Ibagbagak laang ti kapaliiwak. Taparamot laang iti pagimbagan nyo nga agiin Huston! Nauray ka sa ti panang padakasyokin ni Alfred. Ay ayateklata. Ay na, kung nagtumot nga minasan at tilar aramiden nyo ije balay damanang. Anya ngay aguyak kayon. Ay, agimbagak mo't laang. Basit lang nga uyak dayto Ay, naglaba kayo man nga minan itinakad, ado. Kuna ni Uncle Rudy. Saan kayo na mapan ije balay damanang Maparigat kayo lang iti trabaho ijay. Umay kayo pa'y lagnad ije balay, tapno maasikaso kayo anaimbag. Kasano, dagiti dingwan ko dito ibalay, anak ko. Ay na, umay kunto pa kanan idan. Basta agnad kayo pala ije balay.
Mayat kayo man wenno saan. Nangalaam iti karbengam amang ipaidam kininanang Nelia. Paumayumot ije balay Agpaimbagpay. Aguyak ngamin, manang. Amangan no kumaro tirikrik na nanumapan ijay. Takanayon mo matapaglabaan. Bakit ni nanang? Pag ginanaan ta kuman, saan ta napagtrabahuan? Talaga asip-sip ka. Kayat mo ti agpalakas kininanang. Tapno si kalaang ti pangtadan na iti tawidan takan kwa na. Ni, awan kinapudno dagitang ibagpagamanang. Atap mo lang dayta. Basta siyak, concern nak iti salon at ni nanang. Iso pasensyakan, no jak palubusan ang mapan iji balayo. Magandang kang aminan, Sandra. Mabiit lang masulbak ti parikot mo. No manugot ka iti bagbagak. Idispat sa rakonday jakapsat mo. Wunan, Alfred. Tapno awanin ka inagaw ko iti atensyon ti inami. Ken awan ka inagaw ko iti sanikwa ang mapanawan ni nanang. Kasta. Ken, kaano ti panangiwayat tayo amin? Tulungan na ka. Duwata amang iwayat iti amin. Tap, amangan numarigatanak. No sisak lang. Agtinulong ta, Sandra. Planwan ta na imbag ti amin. Alam, agaramat tayo ti kastoy. Tap, no maiwayat ang ti plano ta. Nangalaam iti kwartam may gatgatang mo iti may parit nga agas. Diskartig daytan, Sandra. Malan, agawaan. Tapno marugyan tan ti plano ta. Sige, makaamu ka nga ron, Alfred. Ni manang Sandra ti umawawag. Apay nga ta. Hello, manang? Hello, Nelia. O may kakumadagos dito'y balay. Itaray tayo di ospital ti anak ko. Ha? Apay manang? Nangato ti gurigur na. Awan ngamin ni Alfred. Sika lang ti amo kapag patulungan. Sige nga Rod, mga yabak itilugan. Saanan? Ada ni nayabak alugan na liya. Darasam ko ma. Di mo ikuyog nila kay mo, ha? Si kalatan ti umay. Sige nga Rod, manang. Umaya ka dagos. Ni, ada kamit kaya manong Alfred. Kuna ni manang awan ka. Ayan ti ka nakak. Sumrag ka dagos. Ay sarap ti rito. Ba't anak? Anya tararamidam! Di bakalan. Malang Sandra! Tulungan na! Paragamon! Darasan! Uwan, Alfred! Sa balit din na pala ko. Di na kayo! Tulong! Jacqueline, pagaro pa may turad na kapagaramitan itikas diti kabsat ko, nanang. Ay na, anak ko, aya. Naimbag ka nakataray ka. Mabutangag. Ala, sana bali. Tatiniliw idan dagiti pulis. Nagdakas gayam ti plano day a Sandra kan tinobyo na. Managing bubukod na. Nanang, pakawanin da ko ma. Nelia ading ko. Latingitag Sandra. Ngam saan arab-rabak ti naramig jo itinobyo. Kan naduktalan dapay nga agar aramat kayo gayam iti may parit nga agas. Pagbababaw yak tinaramit ko, nanang. Nelia. Nagsakit lang amin na panunutan, manang. Kabsat na, nga may turad na gaya mapagaramitan iti dakas. Pakawanin na kumaading ko. Pagbababaw yak day chay. Nanang, didak ko man idarong. Kunak man no patpat gandak. Oh. Amom no kasano ti panangipatagkukan ka. Nga oray saan ka nagtaod kanya, Sandra. Anyat kayat yung asawan, nanang. Diyak kumakayat nga ibagatipod na. Nga mapilitan nakitan. Ngamin, dandani pinatay mo tipod no nga anak ko, anin Elia. Nanang,
Diyo ko naan nga ampon ni Manang Sandra. Juan, maladaga pa'y laang idiim paampunda kada kami iti dayti amam. Inan-anusak ti ugalim, Sandra. Ngam iti kasjay nga inaramid mo. Latigita. Ngam masapol nga ikarom dito ipagbalutan tinagpasulam. Nanang, apay adiyo imbagbaga dayta. Ulitak, jak kuman ibagamay sa kang ampon. Nga mapilitan ak, Sandra. Iso apasensyakan. Diyos ko. Kaslama konsensya ak anang ipabalod kini, Sandra, kabagis. Ay, san? Awan tirumbang, baka konsensyam kabagis. Say naramid mo lang tirumbang. Masyanak ngamin kadagiti apo ko. Adda ni Nelia, amang tulong kadagiti kaanakan na. Gusto lang tinaramid niyo. Tapno dapag nakman na. Hindi pa lang amin nga ibagbagakang nga. Nga ipudnom ti ginatao ni Sandra. Tabarang agbain. Di mo ba't kaya? Manong, Malala. Awan ti rumba nga pagsangitam kabagis. Tasaanan alimpyo ti panagpampanunot ni Sandra. Gapo iti naramid na. Kasday, ti rumbang kadakwaday ti nobyo na. Tawan asida.